Abusia where you feel ntokwa. When no a home match. Oh, me mo idea. I had a me type a home match. The home match there. Me pie bi so na me wu. Kevin Taylor akodi Sammy Gyamfi atem. Ono NDC fo ni ba kodi o matem ama comedian ne so anya pascal. NDC fo no ene na be clash. Na face no osua ni TikTok osua ni koko farmer. Ono si NDC ni. Ono so ene Kevin Taylor santokwa bi e de aforo so. Me ma ntiremu no akere wadwen ama me. E wo comment section. Ayi Penyah block media. Me so say ni di mu. Over like video no that one subscribe button so na be click notification icon for latest update. Na be chere wadwen de ama me. E wo comment section. Me so baso no shape for enya bi ahwe. It's back in September mu. Ana Sammy Gyamfi e go pie mu e wo Asampa FM. Just say oni obi mu osebo nsumo show no so asante mo go pie that particular show no so. Ais na omu edi nkomo fa nema ba ku men se bi. Now right after that enkomodie no ana kem try say ade na Sammy Gyamfi NDC for mo compare there with that show no so. Because mo nim say am go free there. Mo de bia anyi omu fe. They are not there for you people. And why do you go there? Na ehono ana Kevin Taylor ebedi Sammy Gyamfi atempe in fact. Such did you do? You could not even pick the phone to call Gapoha to ask them. You could not even ask your own reporter at Joy News to say, this story, where are your sources? Have you actually reached out to Gapoha and what have they said? Before we as Sempa speak on it, Joy News, Ultra Street Ma, as Empower, Joy was wrong. You could not tell the reporter, say, we are about to speak on this story. We are all the same entity. You are Joy News, we are Asempa, the same brand. Who did the story? Have you spoken to Gapoha? Do you have their response? But they go in there, first play the Jandam, and they come and read that notice now. Gapoha released it 22nd August. Now, NDC for Kwasiafo ni bi sorry ya. Now, Makotana Sempa, mu Jimmy. Sankwasiafo yi, omo ya kamfu, omo bumu NDC for se mu Jimmy. Power na mabana, omo ya. Kwame Asante ori no ho ya re, ayese ntoburo. When Kwasiafo we aya politics. Kwame Asante, Kwabena Asante, Lexus na ochino. Sa Lexus na ochino, wana tomano. Mumusa no. Asempa me ni pese ba be kire mo musa se Lexus na ochino, wana tomano. Kwabena Asante of Asempa. Lexus na ochino, mumusa se wana tisika tomano. On one sika no on trade receipts. Some foolish political idiots way. Kwabena Asante tama Jankroma ambulance case ne ba no. Nije ni na okwaji sika woro ho no. I have a video tape of him. Kwabena Asante. Oni Dominic. Any obi. Kwasia. And you people mo jiminti. Mo NDC for be tumufo amuntie. Sammy Gyamfi ne battalions. Mo na munim nyansa chen obi a. Mo so dey atro no okotena Sempa. I myself called Sammy Gyamfi and told you that place you have been going before elections. Not a phone so catch them. You know you need everybody around. Me see. Amobe yusu musem kwasiafo. I personally called him. Honestly, Sammy Gyamfi na mo kwasasem na odi no. I called him, say, this place you have been going, they will destroy your flag bearer, they will destroy your party, they will destroy your policies. Me, I have seen power change before. And with all due respect, before God and man, say NDC losing power in 42 years, I lose nothing. Me, my kids, at least I gave back to them in America. So help to me achieve your dream. I am good. I have no problems. But mum mubino ye tumu for amonte. Hwankwasiade no mote woye. Hwankwasiade no mote radio no so ye. Na omodada nipa in the name say a journalist. Omodada nipa. Just like I'm telling you, say ono na di omubaye. And you know, Sammy Gyamfi rock shoulders with the Bank of Ghana governor. Position Sammy Gyamfi krano. Now, no, he is no longer just an NDC party member. No, he is a big asset for Ghana. Ghana is not awesome here. He is not working for NDC. It is our account on kwa yanga said here. A NDC for kwa monya montokwa. No, never that's why say Ghana Gold Board chairman and I say Gold Board si wua. A Ghana nina. And yet, though he belongs to the NDC as a party, but for Ghana, per his position, he's working for Ghana. He's not working for NDC. It's no dear. Here we are more say, Mona Model by a trendy moment, Debbie. But now by a das yaji. But oh yeah, Mama Ghana to move on with him. Position Assembly of Massa. He rocks shoulders with the Bank of Ghana governor. Because a young Kuradi brand new Kurano, the position of Kurana Massa, a young Kuragi to a position. He rocks shoulders. Ghana have gold in another Nabemu watch. Oh, yeah, Kumasa for just
a referral for this like Kevin Taylor to insult him wa na ekwa na se ba na eno ana some of the NDC TikTokers about like Kevin Taylor in fact wakeka na adwen akide no ja afei na matika sabia mpanifo kan ya se eso obi yo papa no wa haw na na kure aba beti sa kasa na se obi ho anadwen se wo yo papa anadwen se wato adwen se papa ya kakra wa yo nti wonsa hye nanum odi agora wo ka na adwen se ni papa ya wa ye wunti ono ne wo so direct wo ono ne wo so kire de ese wo ye uti anyi na ko hye sa nipa ne bi no yo papa me ma odue na adwen se ono na aboa wo de matiase se ye obi wo na amanwese ma ye se nyame ye na do ni ba bi gyan so so woni mo ma ne nkone ba bi so so mo ma ne nkone ba bi e bia na mo no emfiri ne wona beba nyame mpese wono na bebo wono akogye ba bi akwakotu ne nim se wona aye yi abuzia Kevin Taylor din komo bi na yenko na ti no soro horo asema oka ye ba makabia kire NDC communication Sammy Gyamfi ne nkwasiafo omo ka ho omo na me blame omo ade chatro no makotra ho Eric J nie no otewo no mu jojo nkwasiafo these people they will destroy you people your political career it goes to Sammy Gyamfi ono sa nkwasia battalions no mu dimuchi no ye tumufo amonte no modwen se monya tumi enti ye direct mu amompese bo betie no sa asempa nkwasiafo we they will use you people and disgrace you people odo Eric J mu ne sa nkwasiafo no maka no Kevin is ye to da monya ade ma ne ye tan mo yema ne broso sabi ade ben pa ne beba ana bone ben na Sammy Gyamfi enu akaje ede mrantie no am kasama party bo mayo sentu beki mabetena TV so akasa omo yenkwasiafo isi mo ya de ma ne ye tan obi enim Ghana asa ampa abato aye ko Ghana ha in fact wo ka wo mo ebu ayi disi po mo mo woni lesson wo ka ho bi enya wo a wo ka ho bi oye wo fam de e de man krofo to abade man NDC ndi nya wo nko a na ode aban no ba power tie ni ye e na president ma ma NDC fo ne Sammy Gyamfi mu nyina bia akora anyi uboni aye omunne ni se obo ai Kevin emwa na obo aye no wo na wo tie abrochiri e na wo ye ode wo TV so ndi wo na obi ani mu location bon wa ba kasa wo ba be peba bia wo but emanti also omo yenkwasiafo Sammy Gyamfi ne rikaje ne boys na aka no omo konkurase esantena TV so eye campaign de NDC nembo makasa wi no omo koda mo fimpa omo suru ba wo de na we safe Kevin adwuma na wo ye no Sammy Gyamfi ye sa rikaje ye sa nti mane nya wa edunti no wo betini arura na obi ya down wo ye sa na wo ya nipa bonesem o nipa bia o si hini no tu hini go no nipa bonefo na nkati sa bone be na mranti aye se wo mu kwa asempa nti wo mu ko program asempa defend party nti no wo ye nkwasiafo Kevin enya mo nwa se nche wo ba be di president mama tem o ya so what me di Sammy Gyamfi America je ni boys no ikasama party mo party NDC no se wo mu ye nkwasiafo a minu se nche bia wo ba be di president mama tem because she said so mo ye mranti ba nei president mama mo amumu dibre Eric J e CEO institution so no na koto no edigafo ni kura to the office sa asembia wo beka wa bonte no ebetima afete abrante no na wa nwene sa hwe Sammy Gyamfi position dia ma no ono orobu shoulders with governor of Bank of Ghana because the two men the bene dia ma no odi sisu asa na de sisu no but one show what member run it down egu nani mase woni se o mo na wudi o matem president ma na wudi natem because one for one year to o mo dibrempo et mo ga bontin be kasa o mo ye nkwasiafo how wo me ko o mo nye wo boni bia bra bontin be pa o mo chew se wo mo pa o mo chew ana am se wo agenda bi against sam nante no o mo nye boni bi na wa ba abontin pa be du o matem bra mo nye boni bia o mo ko du o mo pa defend o mo pa to asembanti na rikaje ni Sammy Gyamfi o mo ye prayers aberajo ya o mo host bi betimi ebule o mo wo ni rikaje o na wo ni Sammy Gyamfi o de o mutimi ye even opposition po
obi antuma mbule om na ne omo power oh we ya de ma ne tan akoya sa se hwe umu wani ti bibira mo adwan achi o ya akoya so ya me na me boa wo me na me ye wo me sei enti ne mi ese metimi du obi atem metimi ra na obi down no omo ye onwie nkuma so omo fuma ubetimi atu omo fo banya so ba bedu matam so omo ye nkwasiafo wan hwe omo dibre sabi ene omo atumi akosum baba be lawyers wan hwe bibia no wan se wudi omo matam e be se obi ana omo hu ye wo chintia na gende sanga asem gbede nye se eni kwan so ba bonti bedu omo matam based on so omo ko radio bi so akwa defend na in any case abamba power unya radio stations mebre any TV stations you need them to explain all policies because one opposition for no be ka gu so ndu omo nya boni bia oti ase ya wo be se bia wo tan host no na wo tan wo mu a emfa hu ma medi mrantie na tem adwuma na wo ye ne Sammy Gyamfi ye more than that se free u person tia ayukaje ye more than that but wo mu de ni die ma was oh Kevin ababa boye efe but mo kakra bo wo mu ndino pese wo do nsa show mu na wo chiro de yo so mo ye sabi wo mu ye wo yire no e wo ma you don't do that Kevin adena wo ye ne time brabonten be pam Sammy Gyamfi enu ayukaje ni boys na chawo se wanya de obusia opa ngo papa obedi be bo ya koma so ya oyo Ghana na tefo de be dwa so na obi eto o tissue papa safari tissue the tissue master tissue papa ne oto abebo wa no na obi eto o cement papa da jata cement da wori si da madano ye fe madano so chekama jata cement na obeka ya koko entum eba yero na ka koko fo no e was some expectation bi ese at least entum eba dey ebe ko 65 million per bag but eba ye no e moving from 31 million to 32.28 million ese akod omontum just 1.28 per eno enema koko akwa fam egu efu ye osuani di montentima ne otitin koko nyina atugu ye na otin koko tugu egu ye no ana Kevin Taylor ebedi na tem and the one na mutwa mu koko gu say yentiase koko no John Mahama baye or the 128 to so and John Mahama de 400 asat to so etibu koko na mutwa gu ye no last metina ka kire mu say wa utwa koko gu we kwasia wo because me akọ me medua koko ma and the one ya kwasia Yabusia kete di na tem no ana etu osuani ese akob last week odinga drop video ebe kana kire Kevin Taylor Suenyansa Kevin Taylor e manu a wo sole a wo huhu a wo mo panti mu no Kevin Taylor jai wo sole a wo nam border so wo nam mfikyire wo nam nkrofo dem wadane an rubber ana wo sesa ma pant ana wo huhu amu wagimi wadwini nyadwuma wo Kevin Taylor ese kumasefo ma address mu kankan se wo nko huhu ama panti mu a anka bedan wo di atopen se kumasefo ma panti mu kankan wajimi ya antetew enti panyine ni wufie wanko school da aboa satan wawo Kevin Taylor woni na mfikyira na wo hwu shan wonanim kutwa na ti sei ya hyenika ne yenhwe na wona sisi fam woto koko na wato galagum na wadi na wafunu aye doa eti se denkyem a wamemene enkura ene wo waburokyere ana wo sole ya na wudi wo suani atam wo suani tinwuram ana wo ye video wo suani tinwuram ana wo ye video wo Kevin Taylor wo ti nkonsonim na se wo ye video bi a ho na ahunu wo video a wo soro ene wo fam abada ya hyenika wo nanim nkuro etisei wo ye kosoro kobo wo soro kenten te se bode enyina boro so wo san soro etise kube a abodo so wano te se e ma panti no a wo de to wo mo pene wa no te se panti emu atwen wo ka kire kumasefo ma se wo mo panti mu kankan jimi wanko hu ma panti mu na anya dai ye wasam bi wo ho abema wo mie na no enka asem bi wo ho abema mie na no nka na wo ko bie wa no se kumasefo ma mo panti mu kankan jimi enti panyini ni wo fie wuti bom wuti wa mene no wadwene no atiatom enti wuti bom etise pe panyini ni wo fie a ubie wa no edi kumasefo atem no wo ka sa nkwahwe asem na boa no wo betim do ho atoto santini wo US eho ana twinjo na se wo ya akọ twinjo na se nkyai na won tuufo won kanyansa asem kyerɛw ne hunu nyansa aboa te sɛ ye wunua ba ho ade
ye to punum chichiro de woto dem se wadwene enya dwuma ye gyawo a wo beba abese ho ade yo no me a wodi wani bra be hye me so Kevin Taylor ma ye wo dai wo sole a wo nam dem ba bia ma si wo mo pant ya hata adwaye ana wu yi pant no ana wu huhu amu enye saa anka wo betin akase kumasefo ma wo mo dress mu bon Jimmy ja dress mu huhu a ne hunu nyansa Kevin Taylor bought itself hwe wo ba Ghana ha President Mahama ma soja bo ho bai secret ewom ni say wo Jimmy nti wo ti salomi wo kofam fichira enkra do be je condemn akoto kurikurawe enti ne ma soja bo ho bai no enye se wo ye bearmentira hweye osuani ti muram ana wo ye video wo ye kurasini sana mi followers ne pe wo fa ho bai enye mi followers ya wo mu ye nyansafo no mu tumifo no mu dwene kwa kira wo Kevin Taylor anka me bie jesi usu 24/7 media no anka so nya wakono Jimmy na wunsu nyansa no wo nan wo ye kwosoro kwobo wo san soro wo nan no etesa adoa kura nan so wo nan te sa straw de ade no wonsa no wo nan sa straw ensu nyansa na nhwe ho yie ewo osuani ho mima wani nka media no so wo Kevin Taylor sikam emam awaliem anwonyam ahoofem bibiam dia wo de chair me eye Jimmy nko a e de na wo de chair no wiase wa bodam wa bo brother hwe ho yie suanyansa wo US wa akọ atwindwo na se wo no ntufo na ho ntimi nya fe aboa te se wo but ocean is say till only Kevin Taylor nwie ya odope ya no Kevin Taylor tima ma forward but osuani asa be bo Kevin Taylor minimum e di ne media ne so Kevin Taylor se wo hu se asem no a wo kan ye no enye asem papa wanum kasa no ebon ete se aboa wawuo wanum kasa ebon ete se serve toilet se wo hu se wo ankasa yie na mabie jasi so na se wo pamacha wo a empamacha e underground empamacha ni ko demonstrate mia wo pamacha no media mini wini problem memfa ho empamacha kokuom empamacha secret nemom pa nanado achaw otumfo a wokasati ano no pa otumfo achaw Ghana fo ma anase kumase fo ma na wo se wo mo panti mu kankan no Kevin Taylor pa kumase fo ma achaw sasam na wo kan ye no e ba bontene e da social media enti bra social media anasa bonten ebe ka kire kumase fo ma se me pa mo achaw mo panti mu kankan a me de to mo pe no ma anya de me nka saa biem bra abonten na bra ebe pa chaw empama chaw e wo kokuom anya saa me se me ma wani nka e wo media ne so wo ka se tete no Jimmy politics ana kan bi ma me nka bi enya dwuma wo bie wa no na se wo kasa anadwo wo ne wo yire no mada ho ni ya bebu punani ni ya fa be ma no na ye de ukọ wabusuafo ehu wiase biem ni akwa akogya wokwai wo NDC no a wudi akira no a ene okoko kantan wo ye mensam no JJ Rollins a wo betena akonwa ne so when na di president ache e wo Ghana ha eche JJ etomre bi na JJ atinchai no wa yete se akwara ha wonim sa wo wai ene de nkwadwo wo Kevin Taylor wo sabianom na se ye ka NDC fo ase adunkatia okugya tomo His Excellency John Dramani Mahama wo Kevin Taylor kwra de wo ye wodwato ye twato kene enka enam ho wodwato wo ye wodwato enka nam ho ye twato kene wo pamacha wo kokoam wo pamacha ni ko demonstrate why dare you brabonten wo ka se kumase fo ma address mu kankan no ama bonten afedie ma wo didi wo suani atam se me yakurasi ni ma no se boto me ye wofui me bia jasi usu a afedie wo pa ma chawo kokoam brabonten na bepa wiase nyina achaw e ma yemfa ya ninya dai enwuru se de wo ye ye no wanu ho ye se okwasoa anese mense samadwene okwasoa anese minti afutuo kwasia afedie so wo se sanwadwene na wati afutuo a be pachaw
ne wiase nyinaa hu ane obi abie nano a wosua ni hweyie ukoye koko video threaten ba wo so yesi ye be botu wo nwuram ye be kun wo nwuram ye be yo say ha me namo no me nye nipa bi akwa me ka no kra na kira wo ne bramafuom koko banche anka a esi wo kra no ansa na be ba mafuom no I say CCTV camera na capture ed what we are seeing na atali we ye hyamin betim sie bom kura no betim sie bom no dia wo be ye me no etumi ka kire wo min hunahuna min tumfuturo emfa ngu wani wo tumi ka se kumase fo ma mo panti mu kankan jimi wo ko fa wo ba pant akohuam edi ayedai wo ko huam di ayedai wo mampanyini ko for time His Excellency Ghana ha Alhaji Gurusa ajako nipa bebrebe wo mo abaso wo ye mo wabaso jimi ne adepa wo ma yenti ne bo wo mo abaso wo de jimi a wa jimi nti ye bebo wabaso no ya ma wabaso ye ma sojafo se wo mo ngade wo mampanyini nu amu eye police na bo ne ho bai wo jimi na dwene na wutirim nti ya ma soja ana eba ho bai na wo pa ya ma wo soja 4000 emo ho bai na bra kumase na be hwade so betumi aba afi dia wo pa ma chew wonu ho pa ma chew ka kire ma se wa nkasa yie pa wotumfo a chew pa nanado a chew ma wiase nyina hunu sa dia wo ye no wanya ade na ye mfa wo bone enchew what is here Ashanti Kingdom yeka Asantia nanka eye Ashanti Kingdom wo bedi Asante foatem wonim se Kumasi ya Asante wo bedi Asante foatem se Kumasi fo ma panti mu bon asem we yi aka Kevin wo kan ye no eye me ya me maame yi woba me yiri ye woba me maye woba ye Kumasi fo wo bedi Kumasi fo ma atam Kevin Taylor wo hyeche wa ne ma wadia mia Kevin Taylor wadia mia pachaw mia wo pa machaw ko de no emfa so obi adi so pa wiase nyina achaw pa Ghana fo achaw pa Kumase fo achaw na wo hontaw wo nipa ba maka de ya kyerɛw se wo dwene na wo da sunya so na wo waso a tie de America kyerɛw no na bɛboa wo kyerɛ wadwe mame ɛwɔ comment section aha yi Penyah Block Media Accra.